Verovatno ste čuli do sada za najmanji kompjuter na svetu sa nazivom Raspberry Pi. Veličina je kao kreditna kartica, a mogućnosti su neograničene. U pakovanju se nalazi uputstvo, USB za napajanje i sam Raspberry Pi. Uz malo programerskog znanja i kreativnosti možete dosta toga da uradite, od gledanja Netflixa na svom TV-u pa sve do pravljenja robota. Posjeduje micro USB za napajanje, HDMI, ulaz 3,5 mm jack za zvuk, LAN port, 4 USB 2.0 porta i GPU sa čak 40 pinova za konektovanje pomoćnog hardvera. Na poleđeni ulaz za microSD karticu. Može se naći na netu po ceni od $40 pa na više.